Di Aceh yo masa jamun, masa kerajun cut meglong Iskandar muda. Duminong Aceh kajade gehoi umi deni, guyu tumagun non rumpun bak rumo raja. Masakan daerah Aceh yang lebih aneh nyak maneh gata cirasa. Engkot paya, dagun non plik, camplit putik, on karisik si rebong kala. Kalon dengo hai adek kalelon kalon, yang lain pulom cu adek pegah bakanda. Lupuk lepik, Lupuk pulom si kuah udeng, alah hai bang, asam keeng, hai ada si kuah lada. Anak grup tekro adek boh bace tersumbam, sengkot terundang hai adek adat biasa. Lehulun tagun, lembuh lam rantang, alah hai bangun lembah ublang, kucut abang jut abang rasa. boh pisang boh pap 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 tersubang-subang, tarama santan cut adek gata peloma. Melabung mise, longkalon cut bang, Lengkalon santan baku cip santan, herakan si kuah loma. Masakan daerah Aceh yang lebih aneh nyak maneh gata cirasa. Kuah leumak, Leumak long engkot diing, alahom hai bohon